নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই আহিছোঁ আমাৰ অফিচৰ মেমৰ মানে সিনিয়ৰ মেম এগৰাকীৰ ঘৰত আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো লৈ যাওঁ মোৰ লগতে এইফালে আমি ৰিক্সাত তিনিওজনী আহি আছোঁ এখন ৰিক্সাত আমি তিনিজনী আহিছোঁ এইফালে গাঁৱত সোমাই গৈছোঁ আৰু এতিয়া আন্ধাৰ हम लोग पहुंच गए मेरा तो एक ही डायलॉग है हर वीडियो में আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এফালে আৰু অলপ যাব লাগিব গৈ গৈ পাই যামগৈ মেমৰ ঘৰ ठाकुर पुकुर नाम इसलिए है क्योंकि हम लोग जहाँ पे उतरे थे बस से वहाँ पे एक पॉन्ड है ठीक है वहाँ से মানে এটা পুখুৰী আছিলে हाँ वहाँ से हम मूर्ति निकला फिर भगवान का चीज भी निकला बहुत सारा हाँ इसलिए हुआ मंदिर है ना वहाँ पे हाँ 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 तो इसलिए उसको बोला जाता है ইমান সৰু ৰাস্তা আৰু অটো সোমাই গৈছে ठाकुर पुकुर से निकला अच्छा ये पौन को पुकुर बोलते हैं तुम लोग बोलो ना सॉरी मैम रुकिए सेफ्टी में जाने दीजिए ये सब कहना है कौन बोल जो तुम्हें वाह घर वाला फील हो रहा है ना পাই গ'লো আহি লাগি গ'ল আমাৰ বিল্লি লভাৰ কেট লভাৰ ঘৰ আহি পাই হাত ভৰি ধুই ল'লোঁ আৰু অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ তাৰপিছত গোটেইকেইজনী বহি অলপ আলোচনা চলিছে আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈছে আজি যিগৰাকী বাৰ্থডে सरप्राइज दिखाइए सरप्राइज इधर भी ফটো কেক কটা পৰ্ব ए बर्थडे गर्ल को दे दीजिए अच्छा मेरा आईफोन में ही कर लो ना ये वीडियो क्या खराब है मेरा आईफोन में हैप्पी बर्थडे पनीर टिक्का हैप्पी बर्थडे पनीर टिक्का Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pranika. Happy birthday to you. प्रांतिका हैप्पी बर्थडे আমাদের অফিসের থেকে তো ভালো মানে ওটা কেমন দিচ্ছে তোমাকে সবার चालू पार्टी ब्रह्मपुत्र प्लीज ये मेरा ब्लॉग जाएगी ऊपर ले हाँ आपके घर में इतना मेहमान आया है आपको कैसा फील हुआ है क्या बोलूं अनबिलीवेबल কেনো কেনো उनको जो पूछो क्या बोलो এখানে আয় তোমার ব্লগে একটু কিছু ভালো হয় ব্লগার अरे ये দুজনে आपके घर में आज इतना मेहमान आया है आपको कैसा फील हुआ है बताइए मेहमानी को नहीं पूछ रहा है एक्चुअली मैं भी मेहमान हूँ 4 महीने बाद ही घर पे जब कॉलेज से वापस आया हूँ अच्छा बताओ तुम्हारा कैसा फील है बताओ मेरा बहुत अच्छा फील है लेकिन ओ रिपोर्ट नहीं मेरा पापा अभी पतला हुआ है देखिए कैसे किसका माफी तुम्हारा बाप का पापा माफी की तरह दिखती हो नहीं मुझे तो हर कोई किसी के साथ कंपेयर करता है अरे ये कैसा है मतलब कोई लोग बोलते हैं मामी की जैसी हूँ कोई लोग बोलते हैं पापा की जैसी हूँ আৰু কাৰ দৰে তোমার নজরে কোনো চাইনিজ ছেলে বল उल्टा कि कोरियन चाइनीज और आप नहीं मेरा चाइनीज कोरियन भी अच्छा लगता है लेकिन मेरा चाइनीज ज्यादा पसंद है अच्छा लगा दे मतलब कॉकरोच खाना है नहीं वो नहीं खाऊंगी लगा दे नहीं मैं तो खाना अपने से ही खाऊंगी लेकिन ओ लोग खाता है नहीं मुझे वो खाना पसंद नहीं अरे चूहा चिट्टी सब खाता है मुझे नहीं पसंद ये स्पाइडर बहुत कम खाना खाता है हमारे साथी में वो रखेगा अरेंजमेंट कुत्ता कहाँ खाता है कुत्ता कुत्ता तो ये नागालैंड में खाता है এইফালে নানাজীৰ লগত আমি চবেই কথা পাতি আছোঁ তাৰপিছতে ভাত খাব হ'ল পানী খাই উঠাৰ পাছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আৰু মোৰ টোপনি ধৰিলে মই শুইছোঁ 1টামান বজাত তাৰপিছত ইহঁত কেইজনী কেতিয়া হ'লে গমেই নাপালোঁ এইফালে ৰাতিপুৱালে আৰু মই শুই উঠিয়ে ওপৰলৈ মানে চাদৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ ইহঁতি আগৰে পৰা ইয়াতে কথা পাতি আছিলে বুলি মোতকৈও
এইফালে আমাৰ পনীৰ টিক্কা আৰু এইফালে এইটো ঘৰ হয়। এইখিনিতে পুখুৰীৰ ওচৰতে বহিবলৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ঠাই বনাই দিছে আৰু পৰিৱেশ একদম গাঁও পুৰা গাঁও নেহি না চেমি গাঁও। इस जगह का नाम क्या है? ठाकुर पुकुर। अच्छा ठाकुर पुकुर नाমৰ ঠাইত একেবাৰে গাঁও নহয়, চেমি টাউন নে কি কয়, চেমি টাউনৰ টাইপ, কিন্তু ধুনীয়া হয় আৰু আমাৰ এতিয়া ঘৰলৈ যাব সময় হ'ল। কিবা অলপ খাই মেলি আমি তিনিওজনী ওলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ। মেম পাছত আহিব, আমি আগবাঢ়িলোঁ অলপ। বাই বাই মামাজি। আৰু এতিয়া চাব হা, এইফালে এখন ৰিক্সাত আমি তিনিজনী কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰি উঠি গৈছোঁ। দুজনী এনেকৈ ৰিক্সাখনত জেনেৰেলি যেনেকৈ বহে তেনেকেই বহিছে আৰু মই মুখামুখি হৈ বহিছোঁ। মই বহি আহিছোঁ মুখামুখিকৈ আৰু তাই মোক এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ চিপছ খুৱাই আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে। বাই বাই।